Azam Rwanda Premier League irakomeje kuri decoder ya Azam TV. Kwa gatandatu itariki 8 Ukuboza 2018 tuzabagezaho umukino uzahuza Police Football Club na Marine Football Club. Ku cyumweru itariki ya 9 Ukuboza 2018 tuzabagezaho umukino uzahuza Rayon Sport na AS Kigali. Iyi mikino yose izatangira saa 9 n'igice live kuri Azam TV. Gura decoder ya Azam TV ku mafaranga 50,000 yonyine, tukongera ifatabuguzi ry'amezi 2 kuri book ya Azam Play. Ushobora kandi kugura abonnement ukoresheje MTN Mobile Money, Airtel Money na Tigo Cash, ndetse no kuba duhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.